Naze namncoma bafowethu uGavin Hunt bafowethu ukuthi uyena coach ngempela ongakwazi ukuthi avimbe iMamelodi Sundowns. Ukuthi kanjani-ke angazi, yabo. Kusho ukuthi iStellenbosch siyashaya bafowethu. Ukuthi-ke sifunani kunamba 9 angazi, yabo. Kodwa-ke namhlanje bafowethu iMamelodi Sundowns iyadlala bafowethu idlala neStellenbosch. Naso-ke bafowethu iStellenbosch siyalwa bafowethu silwela ukungena ku-top 8. Yabo, siyazi ukuthi masithola iphuzu noma siwina bafowethu sinethuba elikhulu bafowethu ukuthi singangena ku-top 8. Nayo-ke bafowethu iMamelodi Sundowns ilwela ukubuyela kunamba 1, kubuyela abantu kunamba 2 wabo. Njengoba-ke sazi-ke bafowethu ukuthi iMamelodi Sundowns mewina namhlanje iyaqhwakela bafowethu. Kwaze kwanzima. Kodwa-ke siyazi ukuthi kuyothi kushaye o9 uKevin Hunt bafowethu uyobe esewukhochi othuwa ngenye indlela namhlanje. Asazi.